Mu mashyamba manini yo muri Afurika yo hagati, ahantu huzuyemo ibiti birebire, inyoni zitangaje n'urusobe rw'ibinyabuzima byinshi, niho havuye imwe mu ndwara zateye ubwoba isi kurusha izindi mu mateka y'ubuvuzi. Iyo ndwara ni Ebola. Izina ryayo ryonyine ritera ubwoba abantu benshi kubera amashusho yakunze kugaragara ku bitangazamakuru nk'abantu bambaye imyenda y'umweru y'ubwirinzi, imijyi yafunzwe, imiryango itabasha kwegera abarwayi bayo, ndetse n'imibare y'abapfa yiyongera umunsi ku munsi. Ariko se Ebola ni iki? Yaturutse hehe? Kuki ikunze kugaragara muri Kongo? Ese koko ni ukuri ko yatewe n'abazungu cyangwa se yakozwe muri laboratoire? Kuki rimwe na rimwe ibura ikongera ikagaruka? Ese kuki kugeza uyu munsi hakiri ubwoba bwinshi ku bantu benshi bayumva kandi si ifite ikoranabuhanga rikomeye? Njye nitwa Manzi, muhaye ikaze. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu nibwo isi yatangiye kumenya ku mugaragaro iyi ndwara. Icyo gihe habaye ibyorezo bibiri hafi icyarimwe muri Afurika yo hagati. Kimwe cyabereye muri Sudani y'icyo gihe, ikindi kibera ahitwa Yambuku muri icyo gihe cyari Zaire, ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gace ka Yambuku hari uruzi rwitwa Ebola, ari naho habaye inkomoko y'iri zina ry'iyi ndwara. Abaganga n'abashakashatsi batangajwe n'uburyo abantu bagiraga umuriro ukabije, bagacika intege, amaraso menshi akanyura mu bice by'umubiri, ndetse kandi abenshi bagapfa mu gihe gito. Icyo gihe ku baturage barebaga ibi byose batangiye kugira ubwoba bukomeye kuko batari bazi icyo ari cyo. Abahanga benshi mu by'ubuzima bavuga ko Ebola ari virusi yo mu bwoko bwa filovirus. Iyo virusi yibasira cyane umubiri w'umuntu n'inyamaswa zimwe na zimwe nk'inguge n'uducurama two mu mashyamba. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS cyangwa se WHO rivuga ko Ebola ari imwe mu ndwara zica cyane ku isi kuko yica abantu bari hagati ya 25 na 90% by'abayanduye. Impuzandengo y'abapfa iri hafi ya 50%. WHO ivuga ko kandi iyo umuntu yayanduye ashobora gutangira kugira ibimenyetso biri hagati y'umunsi umwe ndetse na 21 nyuma yo kwandura. Mu ntangiriro umuntu ashobora kugira umuriro, kubabara umutwe, kuribwa imikaya, gucika intege no kubabara mu muhogo. Nyuma bikaza gukomera, akaruka, akagira impiswi, rimwe na rimwe akava amaraso imbere cyangwa se inyuma y'umubiri. Mu myaka myinshi ishize hari abantu benshi bakomeye bavugaga ko Ebola yatewe n'abazungu cyangwa se ko ari intwaro yageragerejwe muri Afurika. Iyo myumvire yagiye ikwirakwira cyane cyane mu bihugu byahuye n'iki cyorezo kubera amateka mabi Afurika yagize y'ubukoloni n'igeragezwa ry'imiti ku banyafurika mu bihe bitandukanye. Hari abavuga ko abazungu bayikoreye muri laboratoire kugira ngo bagabanye abaturage bo muri Afurika cyangwa se ngo bagurishe imiti n'inkingo. Ariko kugeza ubu nta gihamya siyansi igeze igaragaza ko Ebola yakozwe n'abantu. Abahanga mu bushakashatsi bw'indwara bavuga ko iyi virusi yabayeho mu bidukikije mbere cyane yuko ivumburwa mu 1976. Ubushakashatsi bwerekana ko uducurama two mu bwoko bwa fruit bat ari two ko bishoboka ko cyane dutwara iyi virusi mu buryo karemano. Iyo abantu begereye cyane inyamaswa zanduye cyangwa se bakarya inyama zazo zidatetse neza, virusi ishobora kwambukira ku muntu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO rivuga ko Ebola yandurira cyane mu guhuza amaraso cyangwa se amatembabuzi y'umubiri w'umuntu wayanduye. Ibyo bishobora kuba amaraso, ibyuya, amacandwe, kuruka, imiswi cyangwa se ibikoresho byandujwe n'umurwayi. Umuntu ntayanduza mbere y'uko hagaragaza ibimenyetso. Iyo umuntu amaze kugira ibimenyetso nibwo ashobora kuyanduza abandi. Abaganga, abaforomo ndetse n'abita ku barwayi bari mu bantu bakunze kuyandura cyane iyo badafite ibikoresho bihagije byo kuyirinda. No mu mihango yo gushyingura, abantu bashobora gukora ku murambo wapfuye byagiye bigaragara ko bigira ingaruka cyangwa se uruhare runini mu gukwirakwiza Ebola. Kimwe mu bintu bitera amatsiko abantu benshi ni ukumenya impamvu Ebola ikunze kuboneka muri Kongo kurusha ahandi. Impamvu nyamukuru ni uko Kongo ifite amashyamba manini menshi cyane arimo ibinyabuzima byinshi bishobora gutwara virusi. Hari uduce twinshi abaturage babaho begeranye cyane n'inyamaswa, harimo inguge, inkende n'uducurama. Hari naho abantu barya inyama z'inyamaswa zo mu ishyamba. Iyo imwe muri izo nyamaswa iba ifite virusi, bishobora gutuma umuntu ayandura mu gihe gito. Indi mpamvu ni uko ibice byinshi bya Kongo byahuye n'intambara n'umutekano muke imyaka myinshi. Iyo habaye umutekano muke biragorana ko abaganga bagira ku baturage vuba. Hari naho abaturage batizera inzego z'ubuzima cyangwa se bakagira ubwoba bw'uko abaganga bazanye indwara. Ibyo bituma bamwe bahisha abarwayi cyangwa se bagahunga
ibigo nderabuzima. Uko Ebola yagiye igaragara muri Kongo, hariho abantu banze gukurikiza amabwiriza yo kwirinda kubera amakuru y'ibihuha cyangwa se kutizera ubuyobozi. Ikigo CDC Center for Disease Control cyo muri Amerika kivuga ko kuva Ebola yavumburwa mu 1976 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aricyo gihugu cyahuye n'ibyorezo byinshi bya Ebola kurusha ibindi. Icyorezo gikomeye cyane cyabaye hagati ya 2014 na 2016 muri Afurika y'Iburengerazuba, cyane cyane muri Guinea, Sierra Leone na Liberia, cyahitanye abantu barenga 11,000 mu bantu barenga 28,000 bayanduye. Muri minsi Ebola yongeye kuvugwa cyane kubera iki cyorezo kiri hagati mu burasirazuba bwa Kongo no muri Uganda. Raporo zitandukanye zigaragaza ko ubwoko bwa bundi buryo bwa Ebola bwongeye kugaragara, kandi kugeza ubu hari abantu benshi bamaze guhitanwa nabwo. WHO cyangwa se ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko iki cyorezo gihangayikishije cyane kubera ko ubu bwoko bwa bundi buryo butarabonerwa urukingo rwemewe cyangwa se umuti wihariye. Amakuru yatangajwe muri uku kwezi kwa Gicurasi 2026 agaragaza ko hari abantu benshi bakekwaho kwandura ndetse n'abamaze gupfa muri Kongo no muri Uganda. Abantu benshi bibaza impamvu bavuga ko Ebola idafite umuti kandi hari abarwayi bamwe bakira. Mu by'ukuri hari ubwoko bwa Ebola bwabonetsemo imiti ifasha ndetse n'inkingo. WHO ivuga ko hari inkingo nka Ervebo ndetse n'imiti nka Inamozeb cyangwa se Ansovimab ifasha mu kuvura ubwoko bumwe bwa Ebola buzwi nka Zaire Ebola virus. Ariko ntabwo ibyo bikora neza ku bundi bwoko bwa Ebola nka Sudani cyangwa se bundi buryo. Niyo mpamvu iyo habonetse ubwoko bushya cyangwa se budafite urukingo, isi bigifite ikibazo cyo kuburwanya. Hari n'indi mpamvu ituma gukora urukingo rwa Ebola bigorana. Ebola ntabwo ikunze kuboneka buri mwaka nk'izindi ndwara nka malaria cyangwa se grippe. Ibyorezo byayo biraza bikamara igihe runaka bigashira. Iyo indwara itaboneka cyane, ibigo bikora imiti rimwe na rimwe ntibishyira amafaranga menshi mu bushakashatsi kuko kubura inyungu bigorana. Nanone kandi Ebola igira ubwoko butandukanye, bityo urukingo rugakora kuri bumwe nturukore ku bundi. Abahanga mu by'indwara z'ibyorezo bavuga ko Ebola ari imwe mu ndwara zifite ubushobozi bwo kongera kugaruka igihe cyose abantu bagikomeza kwegera inkomoko yayo mu mashyamba. Iyo virusi ishobora kuba iri mu nyamaswa nyinshi cyangwa se mu bidukikije byinshi, ariko nta muntu wayanduye. Iyo umuntu ahuye n'inyamaswa ifite virusi cyangwa se amatembabuzi yayo, icyorezo gishobora kongera gutangira. Niyo mpamvu bavuga ko Ebola ishira ku bantu ariko ntishire burundu ku bidukikije. Hari n'ikindi gitangaje kuri Ebola. Hari abantu bake bakize iyi ndwara ariko virusi ikaguma mu mubiri wabo igihe kinini, cyane cyane mu masohoro cyangwa se mu maraso. Abahanga bagaragaje ko hari aho umuntu wayikize yongeye kwanduza abandi nyuma y'amezi menshi. Ibyo bituma rimwe na rimwe icyorezo gishobora kongera kugaragara mu buryo bumwe butunguranye. Muri Afurika, Ebola yakunze kuzana ubwoba bukomeye kubera uburyo abantu bagiye bafamo. Mu byorezo bimwe abaturage babonaga umuntu ari muzima uyu munsi, ejo akaba yarembye cyane, nyuma y'iminsi mike akaba yapfuye. Ibyo byatumye abantu benshi batekereza ko ari amarozi cyangwa se igihano. Hari abaturage bahungaga abaganga, abandi bakica abakozi b'ubuzima bakeka ko ari bo bazanye indwara. Mu gihe cy'icyorezo cya Ebola cyabaye muri Afurika y'Iburengerazuba hagati y'2014 na 2016, isi yose yarakangutse. Ibihugu byinshi byafunze imipaka, indege zirahagarikwa, abaturage basabwa kwirinda ingendo. Abantu barenga 28,000 barayanduye, abarenga 11,000 barapfa. Byari ibyorezo bikomeye kurusha ibindi byose byabaye kuva Ebola yavumburwa. Abahanga benshi bagaragaje ko imwe mu ntwaro ikomeye yo kurwanya Ebola atari imiti gusa, ahubwo ari ukwihutira kwimenya no gukumira ikwirakwira ryayo. Iyo umuntu agaragayeho ibimenyetso, guhita yitandukanya n'abandi birafasha cyane. Gukurikirana abantu bose bahuye n'umurwayi nabyo ni ingenzi. Hari ubushakashatsi bwakozwe ku byorezo byo muri Kongo ndetse no muri Uganda byerekanye ko ingamba zo kwigisha abaturage mu gukurikirana abanduye zagiye zigabanya cyane ubukana bw'icyorezo. Abaganga bavuga ko umuntu ashobora kwirinda Ebola mu buryo bwinshi. Icya mbere ni ukwirinda gukora ku maraso cyangwa se amatembabuzi y'umuntu wayanduye. Icya kabiri ni ukwirinda gukora ku mirambo y'abapfuye bazize Ebola. Icya gatatu ni ugukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune cyangwa se umuti wabugenewe. Icya kane ni uguteka neza inyama z'inyamaswa no kwirinda inyamaswa zapfuye mu buryo budasobanutse.
Abantu benshi bakomeje kugira ubwoba ko Ebola ishobora kuba icyorezo cy'isi yose nk'uko COVID-19 yabigenje, ariko abahanga bavuga ko Ebola itandura nk'uko COVID-19 yanduraga mu mwuka. Ebola isaba guhura n'amatembabuzi y'umuntu wayanduye. Ibyo bituma kuyikumira bishoboka cyane iyo abantu bubahirije amabwiriza. Nubwo bimeze bityo ariko Ebola iracyari ikibazo gikomeye kubera uburyo ibihugu byinshi bya Afurika bifite ibibazo mu nzego z'ubuzima. Hari aho ibitaro bidafite ibikoresho bihagije, abaganga bake cyangwa se abaturage batuye kure cyane y'ibigo nderabuzima. Ibyo bituma igihe icyorezo cyadutse bigorana cyane guhita gikurikiranwa. Mu byorezo byinshi bya Ebola, abaganga n'abaforomo bagiye bapfa ari benshi. WHO ivuga ko abakozi b'ubuzima bakunze kwandura igihe badafite imyenda yabugenewe cyangwa se ibikoresho bihagije byo kwirinda. Ariko hari aho umuntu umwe wanduye ashobora kwanduza abaganga benshi mbere y'uko hamenyekana ko ari Ebola. Kimwe mu bintu byafashije mu kugabanya Ebola mu myaka ya vuba ni ikoreshwa ry'inkingo mu buryo bwihuse ku bantu bahuye n'abarwayi. Mu byorezo byo muri Kongo, uburyo bwo gukingira abazengurutse umurwayi bwafashije kugabanya ikwirakwira ry'iyo ndwara. Ariko kubera ko hari ubwoko bwa Ebola budafite urukingo, ikibazo ntikirarangira. Hari n'ibindi bintu bitangaje kuri Ebola. Bamwe mu bantu bayikize bavuga ko nyuma yo gukira bakomeje kugira ibibazo by'amaso, kubabara ingingo cyangwa se gucika intege igihe kirekire. Abahanga bavuga ko nubwo umuntu aba yakize, umubiri ushobora gukomeza kugira ingaruka z'iyo virusi. Iyo Ebola yadutse, ubukungu bw'ibihugu nabwo burahungabana. Abantu bahagarika ubucuruzi, amasoko agafungwa, ingendo zigahagarikwa, amashuri agafunga. Mu gihe cya Ebola muri Afurika y'Uburengerazuba, ibihugu byahuye n'igihombo gikomeye mu bukungu kuko abantu batabashaga gukora nk'uko bisanzwe. Hari n'ikibazo cy'amakuru y'ibihuha gikomeza kuba ingorabahizi. Mu bihe byinshi abantu bakwirakwiza amakuru atari yo ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko Ebola ari amayeri y'abanyapolitike cyangwa se abazungu. Abahanga mu buzima bavuga ko aya makuru ashobora guteza ikibazo gikomeye kuko atuma abaturage batizera abaganga. Abashakashatsi benshi ku isi bakomeje gukora ubushakashatsi kuri Ebola. Hari laboratwari nyinshi ziri kugerageza gukora inkingo nshya ndetse n'imiti mishya ishobora gukora ku moko yose ya Ebola. Hari icyizere ko mu myaka iri imbere hazaboneka uburyo bwiza bwo kwirwanya. Muri iki gihe igihugu cya Kongo gikomeje kuba isonga mu guhangana n'iki cyorezo kubera ko ari cyo gihugu cyahuye nayo inshuro nyinshi cyane. Ariko kandi ubunararibonye Kongo yakuye mu bindi byorezo byafashije isi kumenya uburyo bwo kurwanya Ebola. Abaganga benshi b'abanyekongo bagize uruhare rukomeye mu bushakashatsi no mu kugerageza inkingo. Umwe mu bahanga bakomeye ku isi mu bya Ebola ni Jean-Jacques Muyembe, umuganga wo muri Kongo wagize uruhare mu kuvumbura iyi ndwara mu 1976. Yigeze kuvuga ko Ebola ari umwanzi ushobora gutsindwa iyo abaturage, abaganga n'ubuyobozi bakoranye neza. Yagaragaje ko ikibazo gikomeye atari virusi gusa, ahubwo ari ubwoba, ibihuha no kutizera. Iyo umuntu yumvise ijambo Ebola, abenshi bahita batekereza amaraso ava ku barwayi, ariko abahanga bavuga ko atari buri murwayi uva amaraso. Hari benshi bagira ibimenyetso nk'iby'izindi ndwara mbere y'uko ikibazo gikomera. Niyo mpamvu rimwe na rimwe kwitahura hakiri kare bikigorana. Abaganga bavuga ko uyu muntu agaragayeho umuriro ukabije, kuruka impiswi cyangwa se gucika intege, kandi akaba ashobora kuba yarahuye n'umuntu urwaye Ebola, aba agomba guhita ajyanwa kwa muganga. Guhisha umurwayi ni kimwe mu bintu bishobora gutuma icyorezo gikwirakwira ku isi yose. Hari ikibazo cy'imipaka muri Afurika ho hagati. Abaturage benshi bambuka imipaka ya Kongo, Uganda, Rwanda cyangwa se Sudani y'Epfo buri munsi. Iyo Ebola yadutse, gukurikirana abantu bose bambuka imipaka biragorana cyane. Niyo mpamvu ibihugu byose byo mu karere bikorana cyane mu gukumira icyo cyorezo. Muri Gicurasi 2026 raporo zitandukanye zagaragaje ko icyorezo gishya cya Ebola cyateje impungenge zikomeye ku isi. WHO yatangaje ko hari ubwoko bwa bundi buryo buri gukwirakwira muri Kongo na Uganda, kandi ko butarabonerwa urukingo rwemewe. Hari imibare yerekanye ko abantu benshi bakekwaho kwandura ndetse kandi hakaba hari n'abamaze gupfa. Abahanga bavuga ko impamvu Ebola ishobora gukomeza kugaruka harimo gutema amashyamba, kwegera cyane inyamaswa zo mu gasozi, ubwiyongere bw'abaturage ndetse n'ihindagurika ry'ibihe. Iyo abantu binjiye cyane mu mashyamba aho inyamaswa zituriye, ibyago byinshi byo guhura na virusi biriyongera. Hari ubushakashatsi bwerekanye ko uducurama dushobora gutwara virusi ya Ebola igihe kirekire nta kibazo tugize. Iyo uducurama twegereye aho abantu batuye cyangwa se aho abantu bahiga, virusi ishobora guhita ifata umuntu. Mu mateka ya Ebola hari ibihe byagaragaje ubutwari bukomeye bw'abaganga n'abaforomo.
hari benshi bagiye bemera kujya kuvura abarwayi nubwo bari bazi ko bashobora kwandura. Bamwe muri bo bahasize ubuzima, ariko ibikorwa byabo byafashije kurokora abandi benshi. Abaturage nabo bafite uruhare runini mu kurwanya Ebola. Iyo abaturage bumvise neza uko yandura n'uko yakwirindwa, biroroha kwikumira. Mu bice byinshi bya Afurika, gukoresha radiyo, amateraniro ndetse n'abayobozi b'amadini byafashije gutanga amakuru nyayo ku baturage. Hari abantu bakomeza kwibaza niba Ebola izigera ishira burundu ku isi. Abahanga benshi bavuga ko bishobora kugorana kubera ko ifite inkomoko mu nyamaswa zo mu ishyamba, ariko kandi bavuga ko bishoboka cyane kugabanya cyane ibyorezo byayo binyuze mu bushakashatsi, inkingo, gukomeza gukaza ubwirinzi. Ikindi kintu gitangaje nuko Ebola yagiye igaragara cyane mu bihugu bifite amashyamba yo muri Afurika yo hagati n'uburengerazuba. Ibyo byatumye bamwe bayita indwara y'amashyamba, ariko abahanga bavuga ko ikibazo atari Afurika ubwayo, ahubwo ari uburyo abantu n'ibinyabuzima byo mu ishyamba begeranya. Hari abahanga bagaragaje ko isi ikwiye gufata Ebola nk'isomo rikomeye. Mu gihe cya COVID-19, abantu benshi bibutse uburyo Afurika yari yarigeze guhura n'ibyorezo bikomeye mbere yaho. Ebola yerekanye ko indwara ishobora gutangira ahantu hato cyane ikagera ku rwego mpuzamahanga mu gihe gito. Ku baturage basanzwe, ubutumwa bw'ingenzi nuko kwirinda Ebola bishoboka. Kwirinda gukora ku murwayi utarinzwe no kwihutira kujya kwa muganga ni bimwe mu bishobora gufasha cyane. Iyo abantu bakurikije amabwiriza y'ubuzima, Ebola ntikwirakwira vuba. Nubwo iyi ndwara itera ubwoba, hari icyizere. Uyu munsi isi ifite ubumenyi bwinshi kuri Ebola kurusha mbere. Hari inkingo zimwe zamaze kwemezwa, hari uburyo bwo gukurikirana abanduye, ndetse hari n'imiti ifasha ku bwoko bumwe bwa virusi. Ibyo byose bituma amahirwe korokoka yiyongera iyo umurwayi avuwe hakiri kare. Ariko kandi Ebola ikomeza kutwibutsa ko isi yose ihuriye ku buzima bumwe. Icyorezo kibaye muri Kongo cyangwa se Uganda gishobora gutera impungenge ku isi yose. Niyo mpamvu ubufatanye bw'ibihugu, ubushakashatsi n'inkunga ku nzego z'ubuzima ari ingenzi. Iyo umuntu arebye amateka ya Ebola, abona inkuru yuzuyemo ubwoba, urupfu, ubushakashatsi, ubutwari n'amasomo akomeye ku kiremwamuntu. Kuva yavumburwa mu 1976 kugeza uyu munsi, Ebola yakomeje kuba kimwe mu byorezo bikomeye isi ihanganye nabyo. Ariko kandi yerekanye ko siyansi n'ubufatanye bishobora kugabanya ubukana bw'indwara z'ibyorezo. Ubutumwa bwa nyuma ku baturage nuko amakuru y'ukuri ari ingenzi kurusha ibihuha. Iyo abantu bumvise neza uko Ebola yandura n'uko yirindwa, biroroshye kwikumira. Kwizera abaganga, gukurikiza amabwiriza y'ubuzima no gukomeza kugira isuku ni zimwe mu ntwaro zikomeye kurusha izindi mu guhangana n'iki cyorezo cya Ebola. Ndagushimiye cyane.